I pozdrav svima ljudi, ovdje je Johnny Games i danas igramo na server Balkan Ekstazi. Ima nešto novo, kada stavite oružje, ovako // put gun 1 i odete relog ili već šta, ostaće vam to oružje na slotu. To je novo, nisam još znao. Opa, neko dolazi, sad ćemo mi pljačkati, odnosno robati ATM. Samir. Ako pokuša da me zaustavi, ubiću ga. Ne možete to sada. Zašto ne bih mogao? Sad da ja to stavim. Ovaj epizod će trajati 5 minuta. Gdje je taj Samir Turić? Zašto ne mogu da sada? Vjerojatno zato što imam wanted level, to me jako nervira. Hajde. Ne mogu sada. Radimo GFA, nema već. Evo ga taj Samir. Ovdje probamo. Pustite vozilo. Brojim do 3. Opa. 1 2 3. Samo jedno. Izbrušit ćemo sve gume. Pustite vozilo. Ubit ću ga. Pustite vozilo. Brojim do 3. Jedan. 2 3. Dovoljno si da umre. Umre. Sad ako me administracija uhvati. Evo ga još neko. Dobro, se wanted level. Nadam se da ću uspjeti. Dobro, ako ne može to, idem da kradim šljive. Ako ni to ne mogu,
Uje. Ja se zamišljio. Ovdje nema to, moguće, možda i jest. Jest. Ukradivaće. Ups, imam samo 5 wanted level. Zašto ne mogu to sad? Imam 7 šljiva, to je dosta. Stavlja oružje samo. Tako. Opa, mislim da je ovo policija. Jest. Ajmo, prvo. Da probamo beri ođe. Samo kad bi imao i manje. I ljudi, to bi bilo to za danas, za ovu epizodu, odnosno ako vam se svidjelo like, ako ne dislike, a mi se vidimo u nekom narednom klipu. Ćao!